sebab hipek nah hadirin ki jokin ki adli ke dorbar kasin ke benkong ke dorbar balong hau mulai March kadon dekat drama on the first day itself kadon ke drama kabana kadang jong nang kena tu luar ek tu ke jembang manra ka isi kalau di boy tikhat no jong kondisi badeng jong seorang mah kadon ke drama mataru kasih ka first day kadon yang ke drama ke beda ibat jeng objek joki banora ya kini ka baca speech Kendai ni kau pernah nak keluar bahan nak kalian cakap isi, tentang ia bawa nak ini kebajikan. Kami cuma tuan kalau guna kau maki kena maki mo, mengiku banyak lambat kalah, mengiku kan. Lek kami kaji kalau pek nak. Membuat karbonon rak kebajikan kecuali tangga berkoms. Kecuali tangga itu bentar mo bah siu kehat ya kaba. Bawa kami tuan kehat keluar pemasua kendai. Kacang akan start juga isi, kacang akan start juga isi, kacang akan start juga finance department. Menbu yuki hem khang ba kan mungkin pada ke kita akabedai bakal diplikam begini ke jemput pesap akabedai bakal konsen ke jumi bana pi baru pemedan mene apa yang berbar mah di bala walk out luar deki option pi ya mirak sebar akapuar ba puli ia finance ya ka budget ketika sin ka bani kok ketika sin berngongek kadang ada ka budget speech ru mana kalian jaga isi kadang nak budget speech bahkan wan rakno ya ka recruitment committee ketika di promise kadang nak budget speech bangin PTKam no sian ya kan dia ru ya ka recruitment committee yang setiap kemudian ki member ki procedure yang ketika recruitment committee ka arpat ketika sin ka banikong ka ba nakaliam jong ka isi kadang nak budget ru ba ya ketika trading license kadang print ya ki trading license kan desu ke basu aiwa syaki wei ndai kan le hi dekat department ketika balai ni syam hi bahkan print hi ka isi ani ka department ya ka trading license baru si kata hakini ki isi ki beradab ya ka trading license ka renewal ya ka trading license ka renewal jo ka trading license ka syong khasan spa ka wei tang ban print sangat banyak mo tang ban print ya baru ke jidan kam ban check i dokumen ban check ya baru ke jidan kam le ki staff jo ka district council tang ban print ya ka renewal dekat trading license kabadi khasan sepatan ka khalai spa layo ya kibriu ke basu outsource komod kila bade keru simat dan menon ngiptep kini ki ba outsource ki yo khanas spa district council ke yo tang lai spa kila man bendor pi ka print ya ka trading license ke babun ki kam le de kinu play dekat department komod dekat department palaran ngila ban le kam talaran ngila ban cipti mangi lemba jongka Trade Department mempunyai kini kecemasan kan ketiu ya kan revenue juga district council syakomba 100 polak sisna mendur ni 100 polak sisna ketiu revenue juga district council tang nak ada mengisim tihi ban prinno ya kecemasan ya baru kata so aiwa sekiru simat ini sikap kita nanta ke aru so kaman sibut ba nakalan finance bagi officer kilauan rak ketika di surplus budget surplus budget kamambut babon ke jengmi ya ke jeng pelut mo kini kami di nomor nakalian jongi ni bakum dan lokasi pasang jo kasi nila penduna yi dekat jengki estate member ke bawat yi duna nangkal nila wengot ya baru ki komiti kemudian nak isi ke barem ki thong yi ki komiti ke bom snotu so thau su don chairman don secretary ki member ki bayo honorarium ke su ke jeng pelut Bahkan lama ini jengnek balik ini mengira wengut di bawah aktiviti komiti ke balong anasi ke bawah dan kam kan hanya tanggi katakan di komiti dan kam karena bangin penkunai ya kecil pendiksa dan kecil sepasal baling ikunai bangin sotu baka disikonsel jungi financial position ini kata jengsa kalong kam nak di kebakan itu kamu ini sebentar bagi kata ini kini kenang bakan don banu kerja ayat ke council bakam tam ya kini play jangka council aku banyak tu opini bagi dan ki casual gitu. Ini play casual, kita pun ada kisah kisah kita berada. Kita bakal terap jengki kelam tang sana ada simna. Atau mengingin plot put saya tak bisa. Minum sosok sih ini nak play lebih. Kita one play man nakas ni. Simna ipat kiyo tang sana. Ini kita kata kecil perkat tentang ira dengi perkat lu nanti kita play jauh. Jadi kita orang gelak pan kunai ya ka jemplut kejengi bat lembaga jokan kita. Badia belara ia finance lu nyala ban dia komputer. Tinggal penpau ke diskusi mau mana kalau nak kecil. Orang tu dah kita berenang bilang dia teh orang bah. Ini pan jalan bakla, pan rak ke budget ke bamsai, ke sai ke dengan budget. Boleh kam sai. Ni orang itu ke tu kenang bah. Supaya bakin sai ni mesti dengan kan pan puri, mau.
Kami jumpa dengan korban murid, saya kata kajing bilang illegal, gelang legal, ai ki. Ya sebab kita mendai hangi ngis no ba, kadai ki ka baik ya ka ba kum ka house.